Drage gledateljice i gledatelji, dobar vam dan. Lijepo vas pozdravljamo na Otvorenom. Nalazimo se na Ljubiškom trgu, trgu u Ljubiščici i to s lijepim i dobrim razlogom. Naime, imam čast razgovarati s hrvatskim reprezentativcem koji je porijeklom iz Ljubiščice, vratio se doma na nekoliko dana, Luka Ivanušec. Luka, dobrodošao, dobar ti dan. Dobar dan vama i pozdrav svim gledateljima. Ljubiščica u srcu, to je moto ove općine. Kako je tebi kad dolaziš ovdje? Da li je to zaista tako? Da li ti onako srce zatitra kad dolaziš, kad se vraćaš kući? Pa je, uvijek se lijepo vrati doma, tu gdje je sve počelo, gdje si rođen i normalno već kako se približava to vrijeme da se vraćaš nazad, da je Da uvijek su to emocije? Je, uvijek Da. emocije i hoćeš se vratiti, vidjeti i obitelji, prijatelje i sve. Lijepi sunčan dan, da li ti je nedostajalo i sunce, Rotterdam, poznat da puno kiša pada, ali ti nedostaje? Pa je, definitivno je. To je ono najviše što ti fali jer Rotterdam stvarno, ajmo reći, od 10 dana, 7 dana je kiša, tako da to je dosta lijepo vidjeti. Sunce ponovno. Lijepo vrijeme, da. Malo se napuniti D-vitaminom. Je, slažem se. Sad si evo u Feyenoordu od već duže vrijeme, od 8. mjeseca prošle godine. Možeš sad već reći da si se udomačio, da ti je sve poznato, da nije više toliko stresno? Pa je. Sad je super. Na početku je to bilo malo i prilagodbe i naći stan i sve te stvari, ali sad evo, prošlo je dosta vremena i već upoznajem i grad i sve i super je. Kad si stigao oni prvi počeci, koliko je zapravo to stresno bilo za tebe, za igrača? Dolaziš u grad koji ne poznaš, dolaziš u novi klub, suigrači novi, treneri, sve ti je novo zapravo. Kakvi su bili počeci? Koliko je to stres zapravo na početku? Pa je stresno je i naći smještaj i skužiti princip rada kluba, priviknuti se na sve te nove stvari, na nove ljude. Ali takav je posao, jednostavno svi žele i očekuju da to bude što prije, da ta prilagodba traje što kraće i to je jednostavno tako, mora se što prije napraviti ta prilagodba. Da li si naučio već nešto nizozemskog? Meni se čini dosta težak jezik. Pa dosta težak jezik, ali neke stvari tipa dobar dan, dobar tek i takve stvari, hude midah i to. To si naučio, ali kako je situacija na treningu? Znači na treninzima i sve komunicirate normalno na engleskom, nije potrebno da naučiš baš pričati? Pa nije, ima i dosta stranaca i svi Nizozemci pričaju engleski, tako da ajmo reći. To je prednost zapravo? Prednost je i u slačioni svi pričaju engleski, tako da nije bilo ni potrebe da učim nizozemski, to je dobro, ajmo reći. Kad si se opraštao od svojeg kluba Dinama prije nego što si otišao u Rotterdam, gledali smo, znali smo da je to bio jako emotivni trenutak za tebe. Sad kad se osvrneš malo iza na svoju prethodnu karijeru, što bi izdvojio kao posebno emotivni trenutak koji ćeš uvijek pamtiti? Da li je možda taj trenutak bio? Pa dobro, Dinamo je za mene ono što sam ja uvijek htio, to mi je bio dječački san. Dinamo je moj klub i uvijek će biti, uvijek ću navijati za Dinamo. Tada to mi je bilo baš ostvarenje sna igrat u Dinamu i pogotovo taj opraštaj. Kad sjetim kako su me navijači otpratili iz kluba, to mi je samo ponos da znam da oni cijene sve što sam dao za taj klub i to mi je bilo jedino bitno da na taj način odem iz kluba. Ali zapravo je fascinantno i lijepo kako su te i navijači dočekali u Rotterdamu. Navijači Feyenoorda su te dočekali, zapravo znali su i puno toga o tebi. Znači da i prate i naš hrvatski nogomet i gledala sam neke video isječke. To je zaista bilo divno. Je, prate i bilo je to, dosta je dugo trajalo taj prelazak iz Dinama u Feyenoord. Bilo je tu i medijskih provlačenja, tako da već su puno i saznali i jako lijepo su me dočekali, da. Kako izgleda jedan tvoj tjedan evo, u Rotterdamu, kad se budiš, treninzi, kako ti otprilike izgleda dan ili tjedan? Pa ujutro se budim, u klubu dolazimo na neku aktivaciju, onda imamo doručak, onda je trening snage, pa onaj glavni trening izlazimo na teren, poslije toga je ručak u klubu i poslije toga idem doma i
nije da ima puno slobodnog vremena, cura je sa mnom, tako da provodimo onda zajedno to neko popodne, pred večer, možda na neku večeru ili smo doma, neka serija i to je to. Zapravo dan brzo prođe. Jako brzo, da. Evo tu smo, prije nego što smo počeli intervju, bili smo u Ljubiškoj dvorani i iznenadio si školarce u dvorani i potpisivao lopte. Zapravo su bili šokirani tvojim dolaskom pozitivno. Naravno, puno puta si igrao tu u dvorani ili nisi igrao? Pa jesam. Tu sam u Ljubišici igrao mali nogomet, tako da lijepo je uvijek doći tu i vidjeti isto i da dalje mladi dečki tu igraju, treniraju i eto, nadam se da će biti još neki primjer da iskoči iz svega toga. Da li si ti kao mali imao idole? Pa jesam. Ko mali jesam. Gledao sam Ronaldinha kad sam bio manji i to, ali ajmo sad sam promijenio malo sliku, nije da više toliko imam. Nije ti više ovo toliko? Ne, ali normalno da ko klinac uvijek gledaš nekog, imaš nekog uzora. Uspješan si nogometaš, poznati. Da li sad imaš i dalje neke idole? Da li je moguće kad čovjek postigne takav uspjeh da i dalje ima neke svoje idole? Da se Pa nije da nekog idoliziraš, ali pokušavaš od svakog nešto uzeti, nešto naučiti. Tako da samo više malo drugačije samo gledam na to. Normalno da dalje gledam isto neke druge igrače, ali samo u svrhu da vidiš kako nešto radi neko bolje, ali da nekog idoliziram, to se promijeni. To je drugačije, naravno. Da. Evo i tu smo vidjeli u dvorani, na zidu su tvoji dresovi, imaju se brojeve 10, 13, 17. Jesam nešto propustila? 17 je u Dinamu bilo, Lokomotiva je bila koji broj dresa? 10 i fali 7 iz Dinama, to još nismo stavili. Reprezentacija si 18, a u Feyenoordu si sad koji broj? 17 i dalje. Da li broj biraš sam ili je to ono što ostane? Pa većinom kad se dolazi u novi klub je ono što ostane, pa uvijek ajmo reći završim na toj nekoj 17, pošto je 7 uvijek za uzet, a to mi je ono najdraži broj, ajmo reći 10 i 7, pa onda... Ako je slobodan, onda biraš to? Ako je slobodno, onda bi uvijek uzeo to, da. Donositi sreću. Da li imaš neke posebne rituale pred utakmice? Ono, tipa neke čarape, tenisice, nešto da... Pa Nemaš ništa tako posebno? Ne. Neki sportaši navodno imaju, pa... Pa neki imaju, da. Tebi ne treba? Samo neki, ajmo reći, neki govor sam sa sobom, neka motivacija i vrsta da se smiriš, da budeš opušteniji. Kad si se sad vratio doma, čega si se najviše poželio? Da li je to mamina kuhinja, da li je to malo mira, malo odmora? Pa dobro, i mamine kuhinje i mir, odmor, malo vidjeti sa svojim prijateljima. I ovak je lijepo čut malo kad hodaš po gradu i to hrvatski jezik, to da nije ništa strano. To. Da. Ali najviše da, obitelj i prijatelj. Što je mama fino skuhala? Je li si nešto poželio baš? Mama je baš bi sad to nešto da... Pa mama je fino skuhala jedan roštilj, tako da jedan roštilj, to uvijek prolazi. Imaš sad prije nego što se okupi reprezentacija, okupljanje je evo nedjelja 26. Jel da, onda pravac Rijeka, pa su pripreme do 3. i onda je utakmica sa Sjevernom Makedonijom. Znači, da li imaš sad tih nekoliko dana dovoljno vremena da se malo, sam si rekao, podružiš s prijateljima i malo... Pa ima vremena i dalje treba ostati trenirati da dođem i spreman na reprezentaciju, ali sad sigurno ima vremena i da se vidim s prijateljima, već s nekima jesam, s nekima još budem i ima vremena. Da. Luka, kad se sad evo opet malo vratimo na one tvoje početke u nogometu, bio si jedan od najboljih futsal igrača i to je sigurno bila i za tebe vjerojatno teška odluka odabrati nogomet, a ne futsal, ali vjerujem da nisi požalio. Pa nisam. Futsal je više bilo zabava, ali puno mi je i pomoglo za veliki nogomet, donošenje odluke u tim malim prostorima. Ali da, uvijek sam znao da hoću igrati velik nogomet. Kad je došao onaj prvi poziv od izbornika Dalića za A reprezentaciju 2020. Jel da je bilo za Euro,
Evo mene zanima, a vjerujem da i gledatelje, kako to izgleda? Da li zaista izbornik uzme mobitel i nazovete osobno ili postoji neka procedura? A nije, postoji procedura gdje se dobije poziv na mail ili mislim taj poziv dobiješ na mail, ali isto izbornik daje tu listu i onda jednostavno čekaš da vidiš jesi na listi ili nisi. I onda to nestrpljenje, čekanja. Nestrpljenje, iščekivanje, uvijek je ta nervoza, hoću, neću, tako da. I taj prvi put kad si bio pozvan, kako ti je bilo onda kad si saznao da ulaziš u A reprezentaciju? Veselje? Ista stvar kao i s Dinamom, koliko mi je to bio san, toliko mi je ovo s druge strane predstavljati svoju državu, nema ništa bolje na što ti možeš napraviti u svojoj karijeri. To je jednostavno ponos i čast i biti dio reprezentacije. Jednostavno najbolja stvar u karijeri. Kad svira himna na onom punom stadionu, vjerojatno je to jako emotivno. Je. Znaš da predstavljaš svoju državu, da svoje ljude. To je jednostavno najveći ponos koji možeš osjetiti. Okupljanje reprezentacije kad si dolazio taj prvi put, dakle na prethodnom europskom prvenstvu, i da li si imao neku tremu, nervozu da ćeš susreti i izbornika i ostale igrače? Respekt recimo pred Lukom Modrićem. Normalno. Tad sam još uvijek bio mlađi i tu je onda prvi put vidiš sve te igrače koje si do tad vidio samo na televizoru i trebaš si uopće staviti u glavu da si s njim u ekipi i takve stvari. Tako da taj prvi put je sigurno bila nervoza. Sad ste već svi ekipa, svi se znate, tako da je sad drugačije. Sad je drugačije. Ali isto vjerojatno jedva čekaš da se ponovno vidite. Pa je, definitivno. Već sam rekao, doću u reprezentaciju svaki put. Stvarno ko da je, ajmo reći, ko da je prvi put u smislu tog veselja i tog ponosa kad dolaziš svaki put. Znaš da ćeš predstavljati svoju državu, to je baš s veseljem dolazim na reprezentaciju. Što očekuješ od sebe na ovom europskom prvenstvu? Da li ti je pritisak sve ono što mi navijači očekujemo od reprezentacije, od svih vas? Koliko je to? Osjećaš te pritisak ili se naučiš nositi s tim? Sad smo bili i drugi i treći na svijetu, tako da sigurno navijači imaju velika očekivanja, ali jednostavno mi svi između sebe moramo ostati mirni. Probati se što manje baviti s tim što navijači očekuju, ići korak po korak i samo tak ti mogu doći neke velike stvari. Ako previše razmišljaš da li ćemo, onda nije fokus na pravom mjestu gdje treba biti. Znači mentalna snaga je zapravo izuzetno bitna. Jako bitna. Nije samo fizička sprema. Pa je, bitno je jako mentalno da si jednostavno fokusiran na stvari koje moraš raditi, a samim tim onda i dolazi rezultat. Na terenu ofenzivac, da li si možda u početku imao nekakav kao pritisak da moraš dodati loptu Modriću? Onako da si bio u dilemi, da li sad njemu ili nekome drugome? Pa dobro, bilo je par situacija gdje možda imaš neko rješenje, ali onda kad te on pozove, onda normalno odigraš te stvari. Bilo je tog na početku, sad kad se vratim 4 godine unazad, normalno ako te Modrić zove da daš loptu, onda je. Jasno da daš njemu loptu. Koliko golova si dosta postigao za Feyenoord? Ove godine 3. Prošle godine ste bili prvaci, sad ste osvojili kup, ako se ne varam, jel? Da. Znači, dobro stojite, zadovoljan si s klubom. Dobro, bila je dobra sezona, osvojili smo kup. Drugi smo na ljestvici, idemo direktno u Ligu prvaka, to je jako bitno i mislim da je bila jako dobra sezona. Imaš li do sad neku najdražu utakmicu u karijeri? Pa najdraža utakmica, mislim da bi rekao debut za hrvatsku reprezentaciju. Što očekivati od Eura 2024. odnosno protivnika Albanija, Španjolska, Italija, protiv kojih će biti najteže? Protiv svih ili? Pa protiv svih, mislim da je. Možda Španjolska ili se varam? Da, Španjolci nam nikad nisu ležali, ali bit će dosta teška skupina, ali mislim da smo mi uvijek bili najbolji možda protiv tih jakih ekipa. Proradi neki inat u nama, tako da dosta nas
ljudi podcjenjuju ovaki, onda proradi taj inat i mislim da smo uvijek sa tim, ajmo reći, zvučnim reprezentacijama igrali jako dobre utakmice. Da, najbolje utakmice, to se slažemo, svi vjerujem i priređujete nam svakakve šokove gledajući vas. Kad završi jedna takva utakmica, dođete u svlačionu, bude super, ostvarili ste pobjedu, reprezentacija. Da li se pjeva? Što se radi onda? Pa pjeva se, slavi se i ajmo reći taj dan je ono emocionalno pražnjenje, ali sljedeći dan znaš da si ostvario tu pobjedu, da te čeka sljedeća utakmica i što prije treba vraćati fokus da ovo smo pobjedili, to se zaboravlja, idemo dalje i treba brzo napraviti taj klik. Da, Euro se igra ove godine u 10 njemačkih gradova. Da li si u nekima od njih već možda bio ovako prije? Njemačka, što se Njemačke tiče, mislim da samo München. Samo München. Da, dobro. Ali koliko zapravo i uopće vi igrači možete vidjeti od nekog grada kad dođete, iskrcate se iz aviona ili pa onda autobus pa vas voze samo do stadiona? Čini mi se da uopće nemate vremena baš da biste nešto razgledavali. Ne, to kad je neka utakmica, to je avion, hotel, trening, utakmica i to je to, nije da imamo nešto turistički. Nemate zapravo vremena za nešto takvo. Koliko su stroga pravila kad je konkretno Euro i važne utakmice općenito, glede prehrane, glede izlazaka, bilo čega? Jedan hint mi je ovako načelnik općine ovdje dao. Kaže, pitaj Luku kakav to prsten ima na ruci. Luka, evo kakav to imaš prsten na ruci, moram te pitati. Pa evo prvo da odgovorim da ovo može prvo, stvarno je bitno i nema normalno izlazaka, prehrana, sve imamo i svoje kuhara i radi se kvalitetna hrana i sve. Tako da to je definitivno na nivou, a ovaj prsten, to je svaki igrač Feyenoorda dobije taj prsten koji ti mjeri aktivnost tokom dana, koliko se krećeš, pa ako ajmo reći 2-3 sata se nisi pokrenuo, već ti javlja kao možda se trebaš malo ustat, malo prešetat i zapravo glavna funkcija mu je da mjeri san, da vidiš kakva ti je REM faza, kakva ti je duboka faza sna, da li si na vrijeme lego i onda po tome vidiš koliko si zapravo odmoran i to i da li možda moraš mijenjati neke stvari, neke navike. To je zapravo ono fenomenalno čudo tehnologije. Evo, s moje strane, kad bi komentirala, baš mi se čini jako dobrim. Pa je, jako dobro. To sam sad i prvi put se ja sreo s tim u Feyenoordu i stvarno svi mi imamo to u slačionici i oni baš prate sve detalje i je jako dobra stvar. Jel onda međusobno vi igrači pričate, jesi se dobro naspavao, nisi, jel bi trebao malo više, malo bolju formu, komentirate kako kome prsten pokazati? Bilo je jedno vrijeme i čak natjecanje ko će imati najbolji rezultat u tom spavanju, pa onda smo znali tako komentirati svaki dan koliko si spavao i to sve. U čemu ti imaš najbolje rezultate onda kad ti mjeri prsten? Pa dobro, to je sad samo spavanje i aktivnost, ali bio sam zlatna sredina, ajmo reći. Dobro, to je dobar rezultat. To je taman. Evo, kakvi su neki tvoji planovi za budućnost? Da li gledaš jako daleko ili dobro mi je sad u Feyenoordu, u repki sam, pa što bude, bit će? Pa ne, definitivno i prije nego što sam došao u Feyenoord, gledam na to kao neku međustepenicu za nešto bolje i veće i vjerujem da kroz godinu, dvije da ću napraviti taj neki sljedeći korak. Imam dosta prijatelja iz Nizozemske Facebook, pa kad su čuli da ćemo raditi intervju, rekli su da te moram obavezno pitati da li si probao kroket brotje i strop waffles. Što je to? Hoćeš nam reći, jesi probao i što je to? Pa dobro, kroket brotje, to je, ajmo, neki hrskavi kruh i ko sendvič, ajmo reći, i strop wafel, dosta dva tanka vafla, između je ili med ili sirup
Tako da to je, ajmo reći, spada u onu vrstu hrane koju baš i ne smijemo puno jesti. Kalorično zvuči, jel? Kalorično dosta, probao ali normalno može se probati ako je to jednomjesečno. Da. Spomenuo si sami na početku da je tvoja djevojka s tobom. Naravno i kad je slobodno vrijeme provodite vrijeme zajedno. Da li ste imali vremena proći malo dalje od Rotterdama ili ste samo istraživali grad? Pa prošli smo i dosta je blizu. Bili smo u Antwerpu, u Belgiji, bili smo u Amsterdamu, istražili Rotterdam. Tako da, svako malo vrijeme koje imamo slobodno koristimo da vidimo nešto novo i sve to što je blizu okolice. Dugo ste zajedno? Jesmo, bit će sad već i 5 godina, tako da dosta dugo smo zajedno i lakše isto kad je i ona tam, imaš s nekim provoditi dan i sigurno. S nekim popričati. Ona je s tobom sad također stigla ili je ostala? Je, ona je stigla sad tu. Biće malo i ona sa svojima i njoj isto drago doći doma i vidjeti se sa svojim prijateljicama, isto s obitelji. Tako da, dobro. Njen tata je također poznati nogometaš Davor Vugrinec. Kad se vidite, da li je onda obavezno na repertoaru da pričate o nogometu ili o nekim drugim stvarima? Pa je, definitivno. Pričamo i o nogometu. Malo komentiramo svašta, ali nije da on daje prepuno savjeta. On je isto bio igrač i zna da, ajmo reći, praktički se već sve zna, tako da nije da daje puno savjeta, ali normalno da komentiramo nogomet. Da. Jasno. Sigurno su tu i pitanja kad će brak, ja te tako nešto neću pitati. Rekao si, dugo ste zajedno, poznate se dugo i to je najvažnije. Što onda slijedi nakon Eura? Da li će biti vremena za neki malo duži odmor? Naravno, želimo da što duže gledamo reprezentaciju na terenu, da igrate onu finalnu utakmicu u Berlinu na kraju. Koje su tvoje neke želje ili idemo stepenicu po stepenicu? Pa idemo po stepenicu, vidjet ćemo šta će biti, a vremena za odmor će sigurno biti. I kad je vrijeme za odmor, kad sve bude gotovo, kamo najrađe volite otići? Je li to more ili planine? Ma definitivno more. Definitivno more, da je sunce i to je baš mir. Baš volim otići na more i najviše volim ostati u Hrvatskoj, na našoj obali. Mislim da je to najljepše. Da li ti jako nedostaje u nekim trenucima Hrvatska kad sad si u Nizozemskoj? Pa fali, ali opet ne smiješ ni dopustiti da ti fali, da ne bi neka depresija bila. Jasno. Ili to da pokušavam držati fokus što je bolje moguće na to di se nalazim, a onda kad dođem. Luka, hvala ti lijepa na razgovoru. Bilo mi je stvarno zadovoljstvo razgovarati s tobom i zaista ugodno i želim ti svu sreću i tebi i cijeloj reprezentaciji i općenito u karijeri. Hvala. Vama, dragi gledatelji, hvala što ste bili s nama. Do sljedeće emisije. Lijepi pozdrav.